mikora itingitwara Singapore. Andu aria mena maraia mbia cia bururi matingitwara Singapore. Singapore tugutwarwa ni mundu wambite kwima we mwene, mundu wambite kumenya ndithini wa public service go serve na tukwitongia. Umuthe William Ruto niwe mundu watwirire athie thukuru atekiratu, mundu watwirite wende God Father korwo na God the Father, mundu watwirite aumite mucie muthini, umuthe niwe the most richest person in Africa within a period of 3 years. Akirutite mbia ku na musara wake ni tuui, musara wake ni tuui, aruta matrilioni ma mbeca ku. Githete kio raigua bururi witu wa Kenya turathondeka budget ya trilioni 4. No wacothia budget ya trilioni 4 in those 3 years gutekundu ramigo na gutekundu ramiona. Trilioni 4 ithiini wa mibuko ya andu, ithiini wa mibuko ya mikora. Nikio mikora irathima mbia na kindu gigwitwa ratiri. Na ikora kaundu kauga try mu Kenya ndiraigua agiturwo niko. Ndingimenya agiturwo ni kaundu kangi kariko. Ungicotheria education system itu ni ya collapse. Umundi mundu egwitwo Mucwe capitation mathukuru marabingire Christmas holiday mena thirikari ena thiri wao. Umundi principals amwe magioka kubinga nio maraguraga irio, maragura mbembe, mboco na pesa ciao cia kuma mubuko na kuma mundu wao. Na mundu ni aratwira ati ni aratutwara Singapore. Singapore ingitwarwa ni andu atia aikora the quality of education ni agwire. Sheshe ni hakuhe nawe.